Pričaj. Kaže, vidiš, kaže, kakav sam, ovdje pjeva kuća moja stara. Nema više para. Prodat ću tebe, pa ću onda se. A eto ti Amidje sad iz Strine. Ovo kad pjevamo Amidje iz Strine. Kuća je stara, kak je u mene u školu. Ovo mi je sad Amidja iz Strine. Ovo mi je sad otac i mati. A Strina odvjesila glavu, ovako utrima. A Matija se malo imala isto ovako mlako. Eto, gotovo. Završi. Ne, jesmo se ismijali. A šta imaš još nam kazati? Kako je prije bilo ovdje kad ste tek došla? Ove kuće je bilo? Čiji kuće jesu? Da smo bili vezla, mi nije da vi još jeste. Ne, ima to ništa, to sam ja sad sve i prošla. To sam ja zaboravila, ja ono prije. A iz koje si familije došla ti ovdje? Iz Muminovića, ja sam se rodila kod Amije. U Hamdinoj kući staroj. Ona je se idela sestra, Ja, moj nije odvrtu, ja sam Muminovićka. I kaže men tvoj bratovi što je oženjen iz Kevrića, otko ti kaj sad ja vam? Šta ti, rekao dijete, ja sam ovdje rođena, ja sam odala, ja sam Muminovićka se idela sestra. No, tu dan sam ja. Onda sam došla ovdje, udala se i eto. 50 pa 60 i neka godina kako sam ja ovdje. I šta ćeš? Dobro. Hajde, hajde, hvala ti da si ja